imikino ibiri y'ishuti itegerejwe uyu munsi kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ku isaha ya saa 9 ikipe ya AS Kigali iraza kumanuka mu kibuga na Gasogi United, mu gihe ku isaha ya saa 12 Rayon Sport iza kwakira ikipe ya Musanze. Abantu ntabwo baza gusabwa kugura amatike mu buryo butandukanye, ahubwo itike umuntu agura biraza kumuhesha amahirwe kureba amakipe yombi. Aya ni amakipe agomba kwigaragaza, akagaragariza abakunzi bayo ko hahagaze muri iyi minsi mbere yuko shampiyona itangira mu cyumweru gitaha. Ikipe ku itariki 19 ikipe ya Rayon Sport rero mu bakinnyi ishobora kuza kugaragaza mu kibuga bashya harimo umusore bita Mbirizi Eric, akaba ari umusore baguze mu ikipe ya Le Messager Ngozi yari mu gihugu cy'u Burundi. Uyu nguyu akaba ari na kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abarundi ntamba ku rugamba ya Shan y'abakina imbere mu gihugu birumvikana. Uyu rero Mbirizi Eric akaba n'ubundi yari yageze i Kigali mu Rwanda ku mugoroba wo kuri uyu wo ku wa kane, ni ku munsi w'ejo. Uyu rero Mbirizi Eric n'umwe mu basore bashobora kuza kugaragara muri uyu mukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Musanze Football Club. Ariko si muri Rayon Sport gusa bafite abakinnyi bashya bo kuza kugaragaza, kuko ubwo AS Kigali ibakina na Gasogi United, ikipe ya Gasogi nayo iri buze kugaragaramo abakinnyi bashya bamaze kugaragara mu ikipe ya Gasogi United, ndetse no ku munsi w'ejo bakaba barakoze imyitozo. Barimo uwitwa Nanbulo Gabriel Nanim, uyu nguyu akaba yakinaga muri Nigeria ni rutahizamu, ndetse baraza no kugaragaramo umukinnyi w'umuhanga ukina hagati mu kibuga bita Elunungo no Fernagi Hervé, uyu ukina hagati mu kibuga. Uyu nawe araza kubagaragara mu ikipe ya Gasogi United. Ku munsi w'ejo rero bakaba banakoranye imyitozo n'abandi bakinnyi muri rusange. N'imikino myiza iri buze rero kuba inagaragaza uko amakipe yiteguye muri rusange. Hanyuma mu Rwanda tukihagaruka n'ubundi ikipe y'u Rwanda batarangije imyaka 18 muri basketball iri Antananarivo muri Madagascar, bakaba bari mu gikombe cya Afrika cy'abatarangije imyaka 18. U Rwanda ku mugoroba wo ku munsi w'ejo ntabwo rwitwaye neza, rwatsinzwe na Mali amanota 67 kuri 49, ariko nta wabaveba ikipe ya Mali nayo ifite igikombe giheruka. Abasore b'Abanyarwanda rero bakaba bagerageje kwirwanaho cyane, babo batsindwa amanota 67 kuri 49, ariko harimo abasore bagiye bagaragaza kwitwara neza, barimo kapiteni w'ikipe bita Sano Rutatika watsinze amanota 13 ndetse agakora na rebounds 3, mu gihe uwitwa Gislain Ubaha nawe yatsinze amanota 8 agakora rebounds zigera ku 9. Umukino wundi u Rwanda ruzawukina ku munsi w'ejo ku wa gatandatu, bari mu itsinda rya kabiri ririmo Mali, Misiri, Guinea ndetse na Angola. Bakaba rero umukino wa kabiri bazawukina ku munsi w'ejo bakina n'ikipe ya Guinea yitwa Medi Kagere, rutahizamu w'umunyarwanda wakinaga muri Simba Soccer Club mu gihugu cya Tanzania. Ku munsi w'ejo iyi kipe yambara umutuku n'umweru, ikaba ari ubukombe ari mu gihugu cya Tanzania. Yamaze gutangaza ko atandukanye na Medi Kagere, itandukana na Chris Mugaru ndetse na Tadeo Luwanga, ariko abakinnyi bose nyuma yo gutandukana nabo ndetse no gutangazwa ku mugaragaro ko batandukanye n'iyi kipe, ntago byatinze cyane ko Medi Kagere ahita yerekanwa mu ikipe ya Singida Big Stars. Ku munsi w'ejo ikaba yari ifite icyitwa Singida Day. Uwo bita rero Medi Kagere akaba yarakiriwe nk'umwami hariya, akomerwa amashyi menshi cyane, bavuga bati rutahizamu umwe rukumbi witwa Medi Kagere. Akaba rero yarageze muri ikipe nyuma yo gutandukana na Simba Soccer Club, yarayimazemo imyaka 4, yayigezemo muri 2018 avuye muri Gor Mahia, asize Simba ayitsinda ibitego 66. Birumvikana ko ari ubukombe, yahawe ibihembo kabiri byo kuba umukinnyi watsindiye Simba ibitego byinshi, ndetse anatandukanye nayo nk'umukinnyi umwe bakina mu bakinnyi b'abanyamahanga bitwaye neza ndetse bagafasha ikipe ya Simba kugera ku gasongero muri rusange. Ntabwo ari Medi Kagere gusa wagiye mu yindi kipe yitwa Singida Big Stars, kuko na Muhire Kevin umusore wari kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport nawe yamaze kwerekeza mu gihugu cya Kuwait mu ikipe yitwa Yarmouk rero akaba ku munsi w'ejo yarasanze bagenzi be mu myitozo barimo baritegura mu gihugu cya Misiri. Nta kindi cyatumye Muhire Kevin asinya muri iyi kipe, byaturutse kuri Jorge Paixão. Uyu nguyu akaba yarabaye umutoza w'ikipe ya Rayon Sport umwaka ushize, niwe watumye Kevin ashyira umukono ku masezerano y'umwaka umwe muri ikipe ya Yarmouk yari mu gihugu cya Kuwait. Hanyuma ku mugabane w'Uburayi abantu rwose bari bamaze igihe bayikumbuye cyane, ndavuga Premier League shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza. Isaa 3 z'umugoroba Crystal Palace iramanuka mu kibuga n'ikipe ya Arsenal. Nabonye abantu benshi barimo baravuga byinshi, kuko uwo bita Patrick
Vieira ni umutoza Crystal Palace, yabaye kapiteni w'ikipe ya Arsenal, uyu munsi ni umutoza Crystal Palace. Araza rero kuba rwose yakira ikipe ya Arsenal ku isaha ya 3 z'ijoro. Abasore nka Gabriel Jesus araza kuba agaragara muri uyu mukino yitwara neza cyane. Mu gihugu cy'Ubufaransa ikipe ya Lyon irakina n'ikipe ya Ajax, mu gihe mu gihugu cy'Ubutaliyani ho baba bakina Coppa Italia, Cagliari ikina na Perugia, Udinese ikina na Ferrar Pisalo, Lecce irakina na Cittadella, Sampdoria irakina n'ikipe ya Regina. Nuko bimeze muri rusange. Hanyuma mu yandi makuru nuko wita Erik ten Hag, umutoza w'ikipe ya Manchester United, ntabwo n'ubu avuga rumwe na Cristiano Ronaldo ejo bundi bakina n'ikipe ya Rayo Vallecano baramusimbuje ajya muri dressing room arakaraba, ubundi arangira afata imodoka yeritahira. Umukino utararangira aravuga ati ibi ntabwo byumvikana. Abasenguzi benshi baraye bavuga kuri Cristiano Ronaldo bati ni umukinnyi mwiza, yabaye umwana w'igihanganye muri ruhago, ariko ibyo yakoze nta hantu bihuriye n'umupira w'amaguru. Yakoze ikosa rikomeye cyane, uwo ari wese rero ntabwo ashobora kuba yabyishimira habe namba. Ikipe ya Manchester United tukirimo nuko umwe mu materankunga bambara ku mwenda ni yitwa Team Viewer, niyo wambaye Team Viewer yamaze gutangaza ko itazongera amasezerano yari ifitanye n'ikipe ya Manchester United. Aya masezerano bafitanye akaba azananyira muri 2026 kwambara uyu ikipe cyangwa se kwambara iyi company ya Team View, bakaba babihererwa miliyoni 47 ku mwaka. Niyo diro bakoranye n'iyi kipe. Marc Cucurella rero mu ikipe ya Chelsea isaha yari yose arategerejwe kuri miliyoni 62, akaba yakinaga hariya mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Brighton.